Fasalo Zompojala Bukhastani Sankatramo CSC Bal Vidyalaya second annual day Parents Day Paraizaka. Sati Katharmusingi Pandano Chengsawirika MLA Biswajit Koloi. Lagyo Tongkha Zompojala Bukhastani SDM Sunit Kumar Pande. Sandeep Sen Gupta. State Coordinator CSC Priyatos Deborma. DM CSC Sipahi Zolate Amseni Chokdrido. Bisini Bishungono CSC Bal Vidyalaya Digital School. Belai Sasamong Ungi Kashakahani Shaka MLA Biswajit Koloi. Tabuni Jorawo Digital Rwngno Nangkuk Mung Belai Nango Okok Rwngno Khuchawi Saka. Belai Hambai Chini Media Rwngno Tini 12 तारिख January और Chini Songtram Parao Kasha School Tongo je School Obo CSC Bal Vidyalaya je Mobile Porichalito Khaijak Garo Tini second Foundation Day Kam Children Day Parents Day Chung Tini oro ang Paiman ya golo ang khup kaham ekta atmosphere man phaikya te moni bagi belai hambai chini o school ni principal just about 2 years matro angkhu inka abo tabok nursery tongo jagao KG1 gom high class tongo inka chung oro chini student o pray 100 ni above ngi thangka 2 year ni bisingono inka monor 1 chogmano 2 year ba jodi 100 ni above jodi student thangka kai 1 chogni amano chung mo school kaham choli tongo inka chini amsayo mohai kaise chung je man khabo chin bagi good luck ni chung 1 chogni nai mano karon tangi himale je o scheme ni bisingtui o je project o je mission mobo kaisa mono jeta chini amsayo ja jaga o english medium krei je jaga o chini parents rong english medium porina musungi tongo even financially belai weak mone daratui jeng oro kabamon nukha je benisem je minimum ekta fees nawoi borok o jaga o je project rohorka english medium no solnani bagai ba english bisingti solnani bagai tai mo kaisa o sudo om siminya education siminya o jaga o je o CSC je bal vidyalaya je o je project Obong ka digital jeta tabuk digital ni madhyome jetu joton choli tomani bagai kamam courses tongo jagabo angnu kharo prai 6-7 ta course noka je courses obo online ti kamam jagabo project choli tongo gam hai rakto belai kaham uddog ambai ang hambai ya faro jaram ti uddog kaham nane rakno tai ang mono sanamu sungo tini hai dino chini cherno chung kaham ekta tlang thanage english medium hai chini school nango taibu kai chini amsayo chung taibu chuba manghang kai chung nai lenai tai oro kaisa chung nuk phakya jata sin oro school ni kisa classroom ni shortage tongo ga chung o classroom no chung bahai kai taksa barir manabo chung chesta khaileinai tai school boundary rok bahai kai laiman obo chung chesta khaileinai karon just starting obo ka agami dino chung musung expectation khayote bo school torthung ba chung tornai abo sin bakha bisas tongo tai omsuno ani joto lukurokno norgo mangkhai oro parent student tifedi pori phemano kaham ekta school chini principal tongo chini ononto babu bo bele age bini experience tongo bo kabam school go ko khai phejak por tamne chalu phejak gai mo anga sa khayo bini madhyome no school ka sa kaham ekta poricham nangi thangman ni wanso so hambai Pandao Rwngno Roktei Chiraini Buma Song Belai Naithotoke Hukumo Pandao Khlaiga Pandano Regi Lukuroni Bisingo Belai Khatong Khaza Ungmani Nukjaka Rwngno ni Sasamungno Tino Kok Shatani School ni Principal Ananta Bihari Zomatia Kok Naraka Belai ke hambai tini ni chini media phai nai rokno borok kisa sini school ni no visit klaimane aboni bagai yang bauni somande kisa saik kana rono chini among ke to e governance ni CSC bala vidyalaya hono abo all india ono chole uitongo chini tripura obo songno first integration khlaiwo chini CSC bala vidyalaya no angkai tabo jara tripura o 13 tara ungkhana somobono angkai chini among ke back digital technology enable platform by chini abo teaching khlaijawo online system technical system tai attendance school fee structure joton online no sinabo technical tino online tino sinabo rungjagi to tai khalai jagi to nini orokhe busik jona chhatro tabok jora chini tabuskang 2000 april 24 april sok baikeno chini 2 বছর kanai asake chini ta 112 jona 112 ta student tongo tai teacher tongo tabok sang 6% teacher tongo poila o chhatro 59 ke second bisio tai baki man kata
बेबादि उनके ताकलाय गताल बिसो बुसमा ताकलाय बिसो आसा खालायो ताबक जरा सोङै दङ तिनि बो फर्म प्राय 10-12 तलांजाक एंके बाक्सा तिनि फर्म रनाय हनै साइमेया दङ आउनो बाक्सा सफैया बाक्सा सफैगा आसा खालायो कम से कम 50-60 ताकलाय एडमिशन नायना हानै के तिनि 50 होते 60 आसरो एडमिशन फायना आसा खालायो गाहामनो मिथुम अब तो जों बसक जराते गाहाम खालाय ताब तो बैसिनोबो अब तो जों गाहाम हनै सैमालिया हायफनो लोकेल जे जों बिनि बिसिथिं खानामाने हेंगे मोटामोटी गाहाम हनैने सावै दंबायो जों ट्राइ खालाय दङ तिनि जे चिनेर फायनाय MLA चिनि और फाइ दंनाय IAS SDM बरोबो जों मोटामोटी हेल्प खायना बागै जों बखा बासारि केलांखा आसा खालायो बरो हेल्प खालायनाय तामा समस्या समस्या अंके चिने और तोई तो जों प्रॉब्लम तो माने गवर्नमेंट को जों सप्लाई कइरे फैका मियानो जों चालु खाइरे फैयो अंके ताइ बस गाव चिने को रूम नि सफिशिएंट याता कारण चिने म रूम दंगो हाइपनो क्लास नि अनजा हिंके चिने रूम कम दंगो चिने काइसा रूम से 35 ब्लॉक जों दाइमा दं अंके रूम सफिशिएंट याता आबनि बागै जों गवर्नमेंट आव किसेमिसा हेल्प माखांके जों तेबो अपग्रेड खालायमानाय जों ताबो नार्सारि नि सिमि 1 जरासिको केता जों आबायकेन अपग्रेड खाइते खाइते बसक जरा सबनि आबल जों साइमेया स्टूडेंट ऊपर जों तबके अपग्रेड खाइतानाय CSC बाल विद्यालय जो है ये हमारा एक्चुअली जो नर्सरी ग्रुप के लिए हमने स्टार्ट किया है। अगर आप सोचेंगे कि अगर नर्सरी में बच्चा अगर अच्छा क्वालिटी उसको एजुकेशन मिले तो उसका मॉरल कैरेक्टर सब कुछ डेवलपमेंट होगा। और एजुकेशन ये बड़ा चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी डिजिटल एरा आ चुका है। डिजिटल एज में उनको डिजिटली सब कुछ करिकुलम रियल टाइम उनको पढ़ने का मौका मिले। और जो मेट्रो सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी हमारे बच्चे पीछे क्यों रहे। तो इसके मदद से CSC बाल विद्यालय के प्लेटफॉर्म के मदद से ही हम ये काम पूरा राज्य में हम करने जा रहे हैं। तो आपको भी सहयोगिता चाहिए, हमसे भी करेंगे तो सभी मिलके इस काम को आगे लेके जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।